Omwana yomo gosome skuru yoborosomo okure so gwakunestima semo ya magena musacha mu myaka yigatu itire na kumuita mokaya semo ya nyamira bobembe abarai au kuru semo ya rasha nigo bagenderete kuri abanyanyimbo babati bonga basubati asechere yamuna ko bayita basacha yamuna yanda mango mwancho motegeri na okwanji na okwarigania umwana yo magosome sukuru yo boroso yagasaba kwiye gotoka magene county ya Kisio kule mwega yaje kwa Nestima sechigali chiko sibelwa nyagusere Daniel Ontoga atinda uyo konya okorekera sikia gatano na kabire nigomerana na makweli ya chinga kyabo kana gochake gasia ya botambe yo gosibye chigali nsemo y'indereti magena mugaka Samuel Atingo yo lisanya gusira nigatonekeria mangana ya sate bire muno mubasokano uyu nigo bachinsa chamambya numubiro nyagusira nigo ochiri wachira senkendu ya nyamache Samuel Atinga atinda Igo konyame temagena awu mongoli konyangura asibiyale kigalio wano nonye igoro na murocho nongoli yo kwendekani wano kana akora kurugora aliri obonye ngujija wena naikanga narara mami na imukange ndega ina asokire isikoiga ngana irwati bojanga estima ya kilo Daniel yo oku na ndalende paka polisi yawu na rike statement yo Tuama ya kwenda baku nyamachi tuanyora no nabaye alibu na guwesa marobali nabale na marobali ntwera nabako twali kwenyereria ntunduro jibo byabu atutiga abate banga orore kariko okonyegera inero ate gwake inso de sima yankuri amos nyamwa estima ya mwaka bana maambio sira njomon nero mokogoti batano nkara teora kurange miakebere kasenero mokogoti tuichwa moyi onkoli 7 sabako Omusacha ya mubi myaka yegatuni geita maiga yoko moita mokayo butukubokera rera sekanyoro kyabo bembe nyabo mite nyamira amangana ne kiwana ali bunanya gusira George Siba nigatoka kengende tase nyomba yabo yoburaro chinga kyumubero mukaye norotoka bulire kole na manyinga mange nyagusira Siba nigatigali uko maiga yaringa goteba buna nigo gatambukire kyo yacha maiga yomokungu nyagusira kumanyakana buna ngosoka ali siko yenywomo Levis Obwoge togotigara samangana ngabunayo Omusacha ya mubi myaka yegatokuru nsemo ya fraha na kuru nigatangira n'abanyanyimbo bensemeyo mwega yaje kumubita mukayo mu yensemo yokobe goika gokwa butukubokira rero omusacha ya Selita Paulo Cheng nigagotebekana buna igatemete guita so kwiruta kurigora segoroba chingaki engaki gosega korekyo etajiti gwikana buya kirori nigatumanyiri buno omusacha ya namokaje babiri bagutwari yumona asenga kentambe Kafungilia geti. Pipi alikuwa ametangulia hata pipi hakunisalamia, akanipitako tu, akapita, mwanaume pia akafuata. Haya muda kidogo nikanyamaza hivyo nikasikia kama mlango inakongwa ya ndani. Sio huko nikasikia sasa nduru ya watoto. Sasa ukimbia kufika huko nikapata mlango ameweka kufuri. Na ndani ni kisa. Ndio nikashuka tena chini, pia nikaita huyu landlord hapo. Nikamwambia bwana huko imeumana. Akasema nini? Nasikia watoto wanasema mama yao tami inatoka. The suspect tried to jump from the 4th floor so that to commit suicide, but he was rescued. At the scene of the murder, we have recovered knife. Bibi ndio juzi akaniambia pati yana pana yake anatakanga tu akae kwa nyumba atakinge atoke. Nikamwambia hapana, kama amekwambia wewe tulia kwa nyumba. Ongoche watoto yako. Sababu mkiacha watoto wao watoko peke yao, wakikaa kwa nyumba peke yao, wanachua kuna wasasi. Watoto wenyewe wanalala kwa nyumba peke yao. Omubiri bw'omusacha ya mubi myaka yegatono tokegesima imensemo yaboge kamatonge division ya Mosocha se county ya Kisii mugambi gwenseme yo nigatumanyiri buna teramanyakana boronka abantu bamwitetanya gusira na koleto mubiro ya senseme yo mubiro bw'omusacha yo manyakana buna Boniface Kimondo niwo bachirwa senkendo y'Nyagitali nene ya Kisii abanyanyimbo bensemo ya Nyamira niko bagendera tono botukiri kumanyekirire to musacha ya mubi myaka yegatoko irutegesima ime asekanyero kya Nyaguku Nyamwanga Nyamondo Nyamogongo ise county ya Nyamira amangana ne kiwe nali buna nyagusira konya nigabwate oguchirana kwibirangera lya sobonko bwaje abwase amanya amate yaje bwanko igabuna nachi bweita mubiro nyagusira niko gachira senkendo y'Nyagitali nene ya Kisii Ekiombe kyobo chenwase ensengima WHO nigokere nemerobelio yokena na certificate ocha abantu bali banyorere chanjo ya corona okwana bosibe committee yobo chenu waziri bobo chenu mutaika gwe nigatebire buna certificate indigera chigutumikwa morona bali bakaraga nigo soka isiko yense. There is need for the World Health Organization to come up with a common certification method so that a person who has been tested in UAE, a person who has been tested in China or in Kenya have got a common certification certificate. Estonia has offered the World Health Organization to work on this platform.
so that the kind of thing you are hearing now, where vaccination in one country is not equal to a vaccination in another country, can be done away with. Umwanji motegereri na maene buna mangana yonsi nigo genderete ko yanyora gwetera radio Vuna 102.0 FM radio kansi yelioba ya chiru mwaka yo 2021 buna nchire ya majoko kosegeta ko komanya mangano tanya komanya nsi yelioba nyora ngano tera online wetera www.radiovuna.co.ke nebanga nigo lichinsemo cha omucho Djibouti ensi ya Djibouti ogotonyora sinchire ya bene na yanara mangana maya kura chinse cha maiko Nakuro maiko NCR shaniga gandereta ko robo tukiri ko manyobo ene bwa mangana a sekengese video ya soka bwangu igakurwa sechere yemo video ye koro ke banyanyimbo bense yo bagutibonga basibwa basubati na kubacanda basacha abara ibense yo nigo babeire bagocha kugosenga nigo batabira muna mbachikumukire getambukire getindi asemo bisonde bwense uratoke na mamocho na kumukire getambukire getindi Asoroboti oruo bunensi arasha niga genderete ko robo tukiri ko manyobo ene bora sekengese video ya soka bwangu iga kurwa sechere yeme video ye koro ke banyanyimbo bense yo bagutibonga basibwa basubati na kubacanda basacha nongo ikiro moeli wa mangana maya senchera yobo ikirano ikomine moni kase mese nainde nkumanya yanda senchera yo wenge chenkor kwa Levis Obwoge uyu noro mweli obwa mangana maya asenchera yobo ikirano